Praise the Lord. Wave to me. Tato sauninga te valaauina lo pa ia malo malu tato tula ilunga le nei fia manga il tultu le mawasina la fie le nei tato te amata amene. Praise the Lord.
for le ta ota ngata na yota. Hallelujah, hallelujah. Eva iwa wa vela. Jesus. Faninga. To see you on your faninga for me. I vela. Hallelujah. I malili. Praise the Lord. Ako kifale ngolua lang luwa yai o ele tua mo. So when you're hot, be hot. Be woe unto you if you're cold. Na leile tua lang tapa inga ne fiafi ilang tapa nanga imea umana tape na mai maoi. Fa fo ile vi inga ile tua. Upol ne pese fa me yul fale yo na no tua. Tata sao ne fa fo ile vi inga ile tua.
Ao e usuina le pesele am. Aone ia te oele ma sanile te sauma e tutu te tiltilo. Na fela utala le vaya solea ua matua isiti al tawa fale anganga. Ao upu ia le pesele. O lau tau tinonga le mai fai atu le atua o oe o le tupu. You are our King. You are our Lord. And we worship you. I want you to declare from your heart. Let me tell you of this. God is in control. Olo pule au le tua. Pena e tangi, pena e tinga. Pe wa tau sauro vai. God is in control. Ausula al pesele, I want you to declare and you say, Lord, you are my Lord. That was for us. Let's sing that song again. Hallelujah.
worship. Let's worship. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Let's worship. Let's worship. Let's worship. Let's worship. 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 Yes. Let's worship. Let's worship. Let's worship. Let's worship. Just pray. Just pray. Just pray. Just pray. Just pray. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Tato talo, tato talo, tato talo. Tato talo, vamasani tupulang talabo. Talo talabo, talo. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Talo, talo. Oh, yes. Yes. Oh, yes. 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 Yes, Lord. Thank you, Lord. After Yesu. After Yesu. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Talo. Talo. Yoy. Yoy. Hallelujah. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Hallelujah. Oh, yes. Hallelujah. Oh, yes, Lord. It's a tawia teoi. It's a tawia teoi. It's a tawia teoi. Come on, let's sing. It's a tawia teoi. Yes, Lord. It's a tawia teoi. Yes, yes, yes. It's a town.
Yes, Lord. It's a time we are tangata yo tafafa mo molia chemana ope fail mene ya fama sani tato ele mo ngana fa pesa fail tamalo Afrika setasio tamalo tota uai femai if you want to go fast go by yourself I'm not tell you so luna oi but if you want to go far let's go together. Ai mana e telu mamau. Ona yalu le mana umir tangata ne yo chafa. Na tato shavalinga mana umir tangata ne yo chafa telu na oi. Don't go by yourself. Mana umir lo chamama lo tina malutina mana umir lo uso. Mana umir lo wainga. E mana umir lo chamama lo tina faifiau. To stand together and walk together. Now I want you to pray for that person. Just pray for that person. I want you to but you need to pray for that person. I pray for that person. You need to pray. We need to pray. I'll tell that to sound. I want you to practice. Make a habit to pray. Same as us. It's a town that we cry out, we cry out. We need to cry out. I want you to pray. Some of you, some of us, we are in a season of tiredness. This is not the time for us to give up. This is the time for us to give in to Christ. Edo se taimi te whawaiwai ei lea lai o iai sa mōma tupulang o le taimi wa tauna tuu ate o toalo wola ia keriso. A whaiwai na e whalongoina nei vai aso wa e whei o mai le aonga, this is not the end of the world. A whaiwai wa tongi atu si tala ia teo e wai le mwhea se mea le nei vai aso ma le tausanga, this is not the end of the world. But let me tell you the good story and the good news. Jesus is alive and he still loves you. He still loves you. This is not the end of the world. But I want you to pray and I want you to cry out, Lord, I am tired. Carry me with your hands. Si mai au ilo au. E pe ona fai mai tabi ta a o mafatia a o tinga a o le lava a o vai vai. Fascino mai le papa se o savali. Let your hand take us on that rock. And Father, that's our prayer.
This is our prayer. Walk with us. Talk to us. Guide us. Lead us by the power of your Holy Spirit. Through every temptation and every tribulation is coming, you are our light. Show us how to walk. Show us to live. Show us to sing. Show us to worship. And in your presence, Lord, we are safe. Aoloma malu. E mawe matauli saunga le mo. As we pray, Father, we pray, Lord, let your will be done on us. Ye whaialo finangalo lunga ye mato. Yes, just pray. Just pray and worship. Hallelujah. Yes, yes. Yes. Yes, Lord. Father, we give you glory and honor. Ia vi ia oele nei afia. Ia wha mawalunga ina lo vi inga. Lo mātou watua, whisoso ani mai. Anga lele mai le nei afia fio mātou loto. A mātou whasauni i lo whitalai mai lele ie. Mana o mia le wha malolonga o mātou loto ia ua fionga. Ele nei afia filo mātou watua. Pa iane pa i folo lelei. O le mana o lau upu o lo ilo wanganga pa ia. Ele o le sua malia ele o le mana nei o mata upu. A o nganga pa ia te au mai a upu. O lo fina ngalo o lo fofonga foi au mai ele mana. Ina ia fisuia ina loto le tangata. Ina ia mawara toa file mu. Ma le maalie o mata ulangona e mai a te o nganga pa ia. E tusa malo fitalai mai le nea fiafi. Ia whamanuia ina lau whanau le nea fiafi. Ona o Yesu o mātou ole me wala awa tuai.
Alanga fatasit whanau le tua. Amen. Tap someone beside you. Tap by tap. Hey, malo. Tap. Yeah, hallelujah. Yeah, lala ni lalo lo nufo. Bukale. Te fatalo fatu le nia fia filtatu wainga. Fatalo fafo ile isunga ifafia ngainga ma. Te fatua me se fo ia tinama tama matua. Te yo la vaile panau talavau. Fatalo fafo i ia ila tau olo fa penao na mata mailunga tatou live. Ia fatalo fatu ia te utau ile. Sua falo tatou ali faola o Yesu Keriso. E amele neiva yaso. E ame suenga. Te tatou talanoa. E amele suenga. Seki. Ia via leli. Suela utusi le lua Samuelu. Tau pues fulmartas. A mawala utusi ia na e saunoa maila ia amene. Sfulmartasi foi po mua. Ia ai e tialu te fai tau atoa le taupu atoa. Ai umolon fai tau fai po mua ia ona e nofo maila ia le ala u pese atu le nea fia fili tatou pese. E tau tulituli atu le fea ule ua fapenao na au mai e le li mo tatou le nea fia mai se ole. Tatou whanau talavou, mana i o tatou ainga. Tāua lale te tala o lau whalongo, tāua fwole te tala o lau vai. Ai nofo mai fwole nea fiafi, awane ia te oele anganga o le masani. E sise e lole upulena o whamatalaina le anganga o le masani. O le anganga le o le masani e te nofo mai e tango whapea, la fwela to e whaitaru la tus. La fwela to e launga mele la launga. That's the spirit of familiarization. Pa te ele tua patu al mene o le anganga o le masani, e te fo e alfale le isa me maua. Right? So come with expectation. E te sau ma se mea e te iloa te whalongolongo e te almo ele whale ne whaim whamunianga mo oi. Alright? Te menino fwoi o tatou i aingane tu mai o whamori. Ala tatou whaitau whatas. Ia. Wamaua. Lua Samuelu tau pasfu matasi whaipu mua. Wamaua. Ia la tatu whaitau, le la toe whaitau wharua. Ia, ua toe aulia mai le tau sanga. Ona po ia e o atu ai tupu. Ona wina atu lea e tā vita ia i oapo. Mana au auna whatasi maia. A toa mai Israelu. Ona la tau whaumatia lea o le whanaunga amoni. Wa la tau vangaia rapa. Au tā vita sa nofo o ia Jerusalema. Failonga falele tusi mai faitau ato le tusi ato e te maramala mai ele no se foi upu. But you need to read it. Ai mai vai po le ale au te lenga pe ufapalangi o le ale context ato e lei ona tusi le Samuelu. Pe tusi le tustala. Pa le lau tanga i whamatala atu pe faitau atu sule ngana whaperetani e te maramala mai. Langa e iei mea e olo whamatala le upsa mo e le o kilia le lei pe whalau tele le lei na i maramala ato tato po le ale mea. All right? Le lau tanga whamtata twape. Ai veila singa upengi po vai singa wapi. E tusi ele mele lau tanga whamtata latu. Langai mana ia o le tusi palangi pe e tau whamtata la atoa mai lau te lenga ole. Ole mele la tupu. Palongo le whapalangi. In the season of spring. Ya. Tusi lalo. Wailo. Season of spring. At the time when kings go off to war. David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained in Jerusalem. Failongane le upule a season of spring. Ia ma failongane le upune na
The king swore. Lo whamatala o lo angai le vai tau o le o taua. Season of wars. Ia mai tango e maka po ai le o le taua. E taua la le au te lenga atoa o le whaitaunga atoa le la tupu. Lango te mana e whamatala ia te o tau tala vau whaafai ngō fie le ngangana. Me alo te whaitu e te alu mai te whaitau le whale nei lola ia le lau te lenga po le almele la tupu. Ai se o tango whamatala lai titi. Bear with me. Le la whamatala se ngana whai ngō fie. E whapel wha talanga le o tala le whiawhi nei. We are in the season of wars. All right? O lewa e te tonu o le meo le, au te lenga atoa o le mata o le taua. A whapea foi e te whai mai e te leo o le taua longo inga e leo te talalo vai whaleanganga ma lau whalongo whaleanganga I le mea lewa e o iai. But we need to see po le ale context atoa o le tala lea. Ina e whamatala wai te lo ta vita o le tangata e tau. O le tangata e whamaitala tu spai e iai le to mai e whai le taua. A whamatala ia ta vita o le tangata e iai lona mala maanga I le taimi e whai taua. A whamatala fo ia ta vita ina te lo le au penga e whai le taua. A whatala no ia ta vita ina te lo au wala e oso whai ai le taua ina ia whatoi lalo le fili. Para e whai taua toi le tala lea. And then ose mea e whamatala ia ta toi ina ia ta pena ai le tangata whale nganga. Te pena i oe le tala vau. Te pena i voi au le tama, tātou tama martina. E te pena i so stangata ke risiano i nei loa. What are the wars? Wa taua le tātou te iai le taimi nei. Ne te wai mawhawhau e tasi staua, but not. Ai vai tau le tala le whamai, there are season of wars. It means le tasi se taua. There are many wars. Te le taua. I say o tango whamatala lai titi po le ale winga ato le season. The season. Po le vaenga atau wa ato ni tau sanga o tatou la unga le mene o le season. Wa ato foi le nei tau sanga la whamai o la unga mene o vaenga atau. A le fisili I say, why the season? Why do we need to know the season? Pa whewhea ona tatou malama le tau a pe I say foi e leona fia I loa po a vaenga atau. Ina e malama I vaenga tau o soifuanga o lewa e soifuai. Langa ele malama le vaenga tau o taua. E ke lore ke ngofo mai o ele skanga ko foi inga ele yor faiunga le kausanga. Why? Because ele o malama I le vaenga tau. O te lo foi o le la o te mi fa pena ona give up pai le stanga te Christian. Ona ele o malama le vaenga tau. So we taua la le wha malama le leo le vaenga tau the seasons. Ina ia tatou malama ai. O le ale tua inga mea o le wo o mai ai. A le afol mea lea e tau whamatala mai le tusi Samuelu. E whate tau leo langa o tamaititi lea. O le tau lea wa whai matupu. I le tau o loo. Whapenana whasanga iai mo. Le season e lao. Okay? Sek. Au ke moe ya. Ai moe ngai walau mele amene. Alright, ai moe foi. O ka kome ve mai ku se vali solo I ka komalai. Ule ka ko ia ka ko. Okay? What is the season of spring? Le vai nga chau le chau le vai nga chau te tongo. Se fa matala la titi pola, what is the season of spring? Pe se ana mafuanga ele fa matala tu spaya. O le vai nga chau le wo yai Tavita. O le vanga tau e vai lua ina ile ngau ko no mau malama tatou le mele nei o mo vai nga tau swing o le summer, spring, la feeling o le season. Winter. So those are the season, okay for maila. O le vai nga tau le spring po le vai nga tau te tongo le. E vai lua ina ile malulu mai le tau mafana. Ona e taua I tupu uma o le tu o lo vita e fai matupu. E fai ngō fie ia I la tōna mai e tau ua. Ona ole vai tau tonu lea e te tongo ne aia me ai tau sami ma me tau mafa la Israelu. Mai fai ngō fie e mango ele. E fai ngō fie ona tau wile taua. Mai ma sani e foi la tau.
ile ea po le si o manga e fai ele ma fai la ona chau ni tupu ile vai nga chau malulu langa ile ma sani ai ole ma sangi o tupu mena le fai mai ole vai taimi ole chau te tongo e ta pena ai uma ina o e chau o ai le tupu e malosi o ai le tupu le fa pena na fa to ile loina le si au chau ole suenga la le poto tu spaya o taimi po vai nga chau o tau sanga e tupu ai le spring season o lunga me tau le north atmosphere o lunga le matu le ia Israelu le Middle East o le taimi e tupu ai le spring season o le amatanga o le tau sanga ia mati ia aperila e o ai laina vai ai le tau o le arve ese le tau malulu ai o le angai mai ai le tau mafana le por tau tutongo o i la le fua i ai tau a tupu e ta pena i ta vita mo le tau alea a o le taimi la le na o aperila ia mati e oso e le tau tutongo a o lalo lai le saute o le southern atmosphere malama mai o tau popoto e o le aonga o i o le taimi o le vai ngā tau e tupu ai le season ne po le ngā tau tongo o le vai taimi o September i le vai unga tau sanga i le aso luas fulma lua so luas fulma tolu e break kai le season lea o le season o le malulu ai ina ia te tongo mai lea le vai ngā tau te tongo lea o te talo ia e mai tau o mai le mel nei de la faila fala o tele atu season of spring o mati la matanga o tau sanga i lungo le north le Israelu Middle East de la fa pa pomu voinga le mai a mati a perila e oso ele tau lea au lalo mai le mea lo i eita tau le saute southern atmosphere le e Australia New Zealand tatou e oso le spring season i le taimi o November te sema i le aso luas fuluma lua aso luas e fuluma tolu e o la taua i le taimi lea pe o tupu pe fata pena ta vita e o i le taua lea i le taimi lea o le season of spring ya matia perila ai fua mai le taimi o le iai Pasifika o le taimi lea can someone tell me what is going on in this season? Huh? The time of wars, the season of wars. But let me tell you, let's from Tatala to Leale Tamile Tupoi. Il Pacifico la Tamile Tupoi. Huh? We are heading to the festive season. Falongo mai lang e tau tele le mele ia. Ine fa matala po le ale au telenga ato te manao ina ia. Link mai le fe au lela tama faie moli atu. Ina ia mai tau po fele la o iai. O le tau a fa le tino o le tala no ai le nganga pa le nganga o le atu ile ana fionga. A sa uni ta vita e o le taua. E sa uni a mati a perila. O no le taimi tongo. Ai a sa uni le Pasifika. I le taimi o le la fa ye taua ale nofen. E fa sa uni le ale taimi. November December. O le taimi tonu ale o le la fa ye le meta o le. Festive season. Le la sa uni e te alu tono Kirisimasi. It's not a festive season. It is a war season. You are heading to the war season. Palongo mai la utau le talfa solpito fa ingo taua ia le wuli ia. Ao na ta pena le ia ta vita i taua ia. E faisina maua lungo le lato ta penanga e o le season lea. Mai taua uma e alu e ta vita. This is the main event and this is the main season. E look forward e ta vita. Malanga utau, langa e loa o le feiol maleto e foi mai.
Seki. O whaingo fi. Pamoripo ngā ki kau malama mele tafea tue. Amen. Koe whalongo mai ta vau matato uma. Saungi ta vita e alu le season of spring, or season of wars. E le sisikape ngā pena i ta vita. Mai o le a ese langa ta pena, mai tau uma e alu ai. Because it is the war. It is the king's wars. O tau a tupu. A o I foi e fisilingi ai. Le toe foi mai. Ma le feo lio. E saungi ke alu kongo Christmas. Ha? O le siro foi le pena. Kwai anga o mai aso fia ka fia. Oh, I'm very excited, Mom. I'm excited. Nela walu ai. Okay, yeah. So kango ngenge aku ulang ngai ngai ka pe ngai. Lela fetu la chala lea. Lela bel failing or palinga le mai le ngole chua. O le si ela e choi tato o le si se pico siria le ngale ko foi mele krisiango. Pa u I. Pa we ko mo mai. Ha? Si fin faora fa le merka ko mai cleari. Check. Ha? Le si krisiango la nga saungi ar ka sangale Christmas. La kunga nga rua kwa fa mai boi bo ko e foi wa fail. Why? Because ilonga mafau. This is the season of festive. O le season ka ngo fia umai. Jingle bell. Ah. La. Le mawolo por pese que la. Lawa fai malau plan. Makeo ma friends sila nga lela. Usili lo po siya nga kim. Makeo laka ile. Makeo out. Si ngo lo rima pefa pesa ola ukala la fela plan. Si kele lunga. Si lunga o ke pelo. Nga ilang ang paya. Si singa ngo lo rima. Yala, amen mai lo sa wa. Fa ile ni ka fa sa. Ya, umaginga fa la unga lea. Ko suiro mafofo. Right? Prepare for the season of wars. Leise keimer kausanga si ki aisa kangi male war sau. And when he came, it is sanga ngaya. If I mai lar Samoa, fa mai. Ole a fa I fonga ruenga ila lo le a le chemi tato tea. Malo lo ai. Oh, would ko fifire la kanga ko sui. I'm going to rephrase that statement. May evo ko nga o may le sisi ni kang malo lo inga ruenga. No. Christian, this is not the time for us to malo lo. This is not the time for us to relax. Maybe you want to tap in if go go ahead, fight barbecue, but I want you too comfortable in the season lela nga yai. Pali pisa ka ko sole walong inga uma seki plan. Umangel ke minge wa saung yu oil tanga tatau. E alu le sikirisiano e malolo. Dafa pena te fai ngalwe nga tonul malo mar company pol business. Keminge lawa plan le paki. Now prove my chaulwe asia why end of the year. The devil is very smart. Le fai ngo kalenga. Wa umana fai le atua lana kalena. But he copycat that calendar so that he can insert his plans to come and fight the battle. E umalanga faile size up pa sa kangilip ka nga ko yan. Inga ye sawa ile season mai tawa umana e o ay mayayan warrior o martemil ne. This is the main season. Ele sawa sa tani nga ngaya. Plale me prove al talalepen. Langa wa e fight tau so ile e feso e ono. Tato tele o tau matangata. Awa kiri nga kau makangaka la kiri siango.
Why? Because ele o malama ile season. Ona vai maila ia le tu stala o Efeso. E fa pe awata to tele matangata. Awali. E koe si koe ka loko mai. Ki fa loko kwa le ka ki faasoa. Ia koe sau awali. Parongo mai. E ese le vai nga le malo. Ai kasi le wo le au mai le vai nga. E ese le vai nga le malo satani. Ai ese foi ala to matafaioi. Their responsibilities. Isu engelo kusile Efeso na e ono. Kayo po foi fia. Ya. Malo manga yele kukola. Amon mo awe ke mo ele se o ka ngoi fa fangu o nga adu la yelele. Ni de fifi mer ka penga. You are not going to relax. E alur kris yang relax. Ai sau sa kangi kauma. E alu la o moe ala efa. E alu le kirisiano fa me kako relax. Enjoy our festive season. Ai sau sa tania. Sau e fele tau. Wa mo wa tatu foi bulna. Okay, si fai tau mai la. Ia. Ia. Ia okay, ali siri. Se ofisiri kwa pe se si o mawang. Ole ala nga yo inga li siri fai. Ia wara ke fai kau wai fa pe. Vai ka ke o kau makaka, ka ke kau mari siri. Ale haru ala ko tia makwai power. But do you know their responsibility? Ia, kusi la homework. Vai ko se le vai aso ia wa pe. So walu ke fia kama mafala o le rally lo vai ngai. A fai ele head of state sawa. O se leia mal malo sakan. O mea umai falolongo ia sa mo le tatu wa malo tulo. Same as this kingdom. E ia kama fapikoa le wali lungai ngai taua o ali sili. Makailalo ele sue po la konga luenga la fai terminate. Ta ku ser sili o le ale mea le ali sili o lo fai terminate. De foi ka ke ia le camino milo solo Ya kongo foi nga sa ko ka vale nga sa me sili sili. Le ai. Amen va ma ya kalinga le ai. They say never. Ai la ngonga lo ka so se upu se la ka la fa pe ye wo ka so le. So mai yo la si va nga. Se le kile mai ola. Ali siri fai pule e ai le tangata e pule no. Ai mana. E mama kai voi ngale le fai akong. E tala no ala kama le peskomiki voi ngale fai pule. E tala no ile peleni pole alme fai ai sa wele authority. O sa tani malona malo ele o so vale se me kasi ale la to. Tai. Ma le foi falongo longo ma ke mi ke po feo la lo konga ngiwi falongo longo mai. Ele o so vale ya le boli SMS i vanga ngaua. Ele boli foi ngale le fa matala tu stala tanielu. Ole bang kango o merka kalo la lo ya tanielu ala ya. La mela fa ele boli yelu ngai. They were fighting against that prayer. Ya, sek. Ya kusi lele o ka whainga. O le hale ngā ruenga whai pule o whai.
la se si ko pulang kala vo mo la se ngal wenga la wali yo fa. Ha? Ia ngai faasoa so foi lunga. Ya at faila homework, okay? Ai sauro la ile verso le ia nga. So mai males yo la males. Ali sili fai pule la males. Ali o le pauliuri o kai. Le ala ngaluenga ali o le pauliuri o lo fai. Ya fas kusilelo mal susu te sa. Wah, si mai ngi wa ta tilo chama tanga ta. Ai alu fale le, fe cha fale le. Si o chano e chama fai na ia so mele. O le ale season of spring le la ta cho ngai. Au fe fu ile ngai mai ta o te tasi. So mai malesio lea. Olea? Anganga lea ngai mea oile. Ole, okka se vai nga. Extracta le leile malo le pauliuli. E ora le leile malo le pauliuli. Mea ngai lenga fai mairikala le au fala sayo ia Yesu. E peia le ke mongi ka ngakale la ngale ka ngokuri fa fore ske mongi fa longo e talang fa mai su fa mai vale ele ma faia pele se pulo nga ko e kuli fa fo ya ele ma fai why la nga fa pe ngei te a unity ele loko ese they were in unity ele ma fai la nga sa kangi ko e kuli fa fo le si sa kangi. Why? Because they are in unity. O le la ko aim. O le aim malawanga ya spiritual warfare. O taua faleanganga ele tasi o taua faleanganga. Le la fa solo toi po ataua ele tasi si taua. I see la to aim is to kill, steal, destroy. That's their mission. Ese alato matafa yoi ai tasi le mission. Ina ia sawe fasi ngaoi paumatia. Ya le se ofisi le fa pesi e kari mai. Ere se kawanga e vai ngi kausanga e vai wa. O manifest mai ka mai. O fatur vai sole na te atu ne ainga tatu ainga. Be prepare langa ele sau mai sisime sau mai tono le ainga. That's another war. That's their aim. Is to steal the family, kill the family, and destroy the family. Fe amakamea mai amakou kama. Amakamea mai amakou kinga. Very smart. Langa ilo sa kangia o inga malepe le ulu e malepe umalalo. La le pino la chala se avatu se chala vate inga le temin nei. Fasi ele a inga tina. Le sa chala no ele vai solea. Fasi to tonu ole a inga o tamaloa. Na vilia tu le si uso ele neva yaso fa mai sole spesa vaku that's a spiritual warfare. Ale mala mai tatou. Ile anga I mai ole wali io. E feo lo mana yo tatou ainga. Langa e te tau na ve esele mele le mafau le mapo le lotu. Ave ese male fa ma walunga o tatou mafau. Ai ta tala tatou mafau ve esele veli le lumai. Leu fufia o tatou mafau I la ngona. Ai ata tala le vai fale nganga ina I loa po le ale fai totoa lawa ta tala I te tonu le ainga. Le anga I mai ai le fili e tau mawhai ina ia
Nga oi fasima. Faumatia. Ai sau la le faumatia. E sau e faumatia toe faile fea inga i te tonu le a inga. Ja. Ke mori mauru tala le fai atua. Le alai tau fai nei ni fonotanga. A malo te se tau sue ma fai ala tau themes for my stop the violence. Say no to the violence. A ole tau lea ele ma fai ele potol tangata ona ia. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Ele ole malosi, ele ole fita e ma fai ona ai ole mana ole nganga pa ia ole atua. E nā te tala ina le mawhau o tangata, le tamarti nā e o ai le tupulanga tala vau. Ina ia I loa. Wow, check. You okay? So ele o alula tātou se season of festive. E leo whasanga tonu o e se aso kirisimasi o whamei o le atu e fia. Whangoa ngoa le singa o whea kula uka o fia. Arongo mai foi o ele whenga ruenga a whengi ngā pia rue se mai ek. Wa ke amene mangi amene farsanga ga sawa kaka ku mai le pu wenga va pe vai. Si wa le pu wenga ele o ngai sisi. Very smart. The devil is very smart. Olanga mua tau fa se sieve deceitful. Tango e inu mole e ngai lo fatu. Ele o ngai sesi. E ngai kangwa kwala ele leipu. Na kinganga ke fa pelo lima ele sa ole mele. Aro fe me inu e ngai lo fatu. Le fe me fo ma ya Nga lua kolu I pui whalongo kunga awoi. E nais uma me uma ye te va ye tuai. Tanga pai pue kolu whai mai. Awasa e laku kere kau kalakala nga kolu ai vai alu. E leo kala I ofofonga. E ngā umangela ia le walima ongo fiku. Vai a kua wo se e alo wa pe this is life. Wow. Rosa onga la lea. E ngā sa wa wale ila pe e si me kau malo si kuidong. Yeah. Isia wo se e lau falongona I lea. Nga ngofo ala e fa pe sui maile ni vokanga le manga ia ka manga le ye kasi alo shot au pa ki le festive season ne ke alwa ele por kausanga ko se ingula wenga fa ingur kausanga a kere mala mai le season ai o mai le wo le vai fa mai ala ko e o mai su ese me to steal your mind. Showing oi, ole malaita alo satani, ele oloa, ele olo malosi, ele olo aulelei, ele olo poto. Alanga malaita alo lo mafaufau. Ele saulai avatu se mea le ma nei e tu ilo mafaufau. Ai sau e avatu le mea ma nei e tu ilo mafaufau. Ina ia whaalongo le lei ai lo langona. Without knowing, e sua malia I lo fofonga, ai o ona le manava. Prepare for the
season of war. A fiula yelo lo tinama lo chama. My mom, dad, ole faile matou. Tina ma uoe, Samuel matou tau sanga muni le aonga. O mai la yele fa pea ile ku kio mai fale ainga. Ale ko wo mai ko sui fa foile. Asau mare of roku a sau sui of siva. Asau mare ulu nga keu fa faula inga e umange wa. O keu fa. Ifa moro. Ya ifa moro. Asau ele se vali ko nga mele ako se sui ko ile. E keu ko fa pe kala vo ai se kala nga le ai ngon me nga. E kami ai me fa pe ma kilo ai. E ke kami mai la malau ke unga ala ke ko ngole. Alo vini melo kinga fea yo eve my mom de ma ngai yo TMC de ma ko ke ai. Mom, we are so blessed. Ala e o ngai ko ngole. Ala ngalo sa ufa pia. Kasi awu lo e mam lo kera. Awu karang ore boyfriend. Karang ore girlfriend. E bo ke karang ore e meia. Pupula lo ilalo fa pia males migiki. Pa pia le o e feletina ala wo ulima. Ia mai savali atu ai tu al falal malo. Ile me olo matua I fufusi ele tawa fale nganga. Ai la kwelo la ia le kai la long new pong savoinga. Ia sa lo masakangi fusu lo moe. Ede se tala na fa yetu ali talavou. A faila nga wo faisa boyfriend girlfriend. Ela fa tu lo tala le telu ia oe. Before you do that decision, sit down and think about it. Ai le faia lo fai ungale. No fole le la lo mai mafofo lo tala le faia tu. What is the consequences of my decision? O le ale tua patatua, o la fai ungale la fai. Pele ono faa matanga ina I lo tangata valaauina. Pele ono faa toila lo I lo tangata faolaina. Pele fia I lo tamama lo tina. I lau fai unga si fifa limeli, Mike sole le wadi iku le la achau spiritual warfare I melia. Pele a fia le fai unga I lo tamama lo tina. Ele fa mata ai nai lo tamama lo tina fa le nganga malau e kalesia. Isi ngei ka mai fai unga tasi. Ai ole apa u a toa I lalo. Le tamali anga o lo valaauina. Think about it. O lo e anga I te tonole. You are in a spiritual warfare. Testing one. Hallelujah. Are you okay? Yo foi a matou tama. Matina. Lango le sisi ne se ngo fie ele vai.
o le season e au mai ei mea umai luma o mata mai au tilo ai. O le tai e tau ona nofo le ilaloa au tama. E lau vatua ua o le example. This is the time o le la o le season I have to sit down. Ma o kango e whai akur ki ngā come. Let's come. Come together. Langa o le vai ngā tau e lue ina i le la whātua le tau ia. Whalongo mai tusi lalo. O tau o mawhawhau. O le a whai ia o mawhawhau. O le a tango mai, o le a tango mai, le a tango mai ai le. Ma lo le pouli uli e tango i o whalongona. I'm just reminding you, tupulanga televou, langa tele, feta watul melea. Lau tarale na whai lesi o vaianga lea mato te mafutu. O le mea pito sili lea o na wele fili, o ulangona, your own personal feelings. Wana langona. Tawa mawhawhaunga. O langona nei e watu ia te o langona o tuina nau. Te nofo le lalo mai mawhawhau i o langona. Tu lau le ngangana o langona o wheu sua inga e le te tawa na whai. Palongo mai o kou kupulanga ke ngeki makamaki. Because I know and I believe. Ele iai se si kami wai sawa ele feeling le season nei kupulanga kalavou le kemi ngai. Langa o kofu ma o koma telefongi e ma fire telefongi na suilo langona. Ei kemi ele ilo elo ka mama lo kinga na ngawa fai lo telefongi. You can access on the internet for free, and you are going to watch those bad movies. I saw ele mua. Amen. Now, sekikaku. So no fole lalo talavou mai mafofolo tala le fetu. A fai foi na wo o ia ila mata. I encourage you. O te tū le mano le upo le atua. O te tau ina atu ia te o. You are opening your door to this government. Ali sili fai pule. Ele sauto. Malo. But when you open that door to the kingdom of darkness, where Faatonu Asiata, welcome to my house. E ke kamilo milo la e faile loku ma fai meo. Mai sauka ko rally without knowing. Le wai e ka la le fai koko ai lau telefoni. E sau ai Satani e take control of feelings. A sau ele e sau e ngoi. Ele ngata e sau e ngoi, but e sau e ngoi. Ai ele me replace. Bea ngā lenga fai maitara tu spaya. Awane e tu ua se avanoa e mautu waile. Ole upu whapalangi la iai ole me tau ole. Foothold. Don't you ever let him come in and step in to your or foothold in your house. Falongo mai la nga iai le upu tau ole nga tuse tu staran menei. To te lo ton me tau ole foothold. Now,
O le ale mangai o se vai. Ai umilonga e solia le se vai. Le ale me ke lo le se vai. E longa kulanga vai. That's the foothold. A e ka kalala le faito choa ile. O nga saula ile kulanga foothold I kongolo fale. Me alanga ile nga fai kiriva fo ngale le fai o fa fo le wuri. But there's still lo ile. Ha? La iri tulanga vai tono le fale. Me alanga ile nga fai mai ta o fir fai to to. Na te tala. Once te fatanga ai e tu vai o le tomaloton. E mo yala le wahion. Ai koe ka milo solo ko inga e. Tanga lai lola e ilonga foothold I tono lo fale. Mea langa e lenga I sau nei, ta talo lu esele nganga leanga, to toa tu foi le asolua po le asfareile, wa koe tais mai foi le nganga leanga. E sasange yoe, ai koe ka milo mai fot kamale wai, langa loa umona tu, walonga le tulanga vai tono le fale. Felis tanga tene utafa. Pea le kulang hawai le kum. Pea mga omia. Se I ese le kulang hawai le. Neve kwa I musu ai fai. Mai vai. E la musu la ngai. Sika o mai wafole futo ngai kong. Ha. Ele stala fafangongo. We are in a season of war. Awane I te talaina se fai totoa I se mea se tasi. Mea foi langa a eika fa mai e su vavenga fa mangalo. Awange I ngoko le lao e eika. Ai sea, inga ia awange I kakala inga le fai kokoa e oso fai ele foothold leo lea leika. Ai le leanga leika. A eika le ia e ngofo I lalo. A whenga whainga mea peni no foi lalo. Aru ese mai le mea nai misa ai. Toa tele nao le mea le tupu. Le te whea toa le tau o mawhauwhaunga. It's happening on the social media. Ua whaali mawhauwhaunga o tangata o ie popoto. O ie wa lea. O ie vai. Ea kako maka whalele iei pola le mea le tupu. Ao oio le tangata poto. Te lo tala noe lau academic te lo tala noe lau qualification. O le tangata poto le ta ur tuspaya fa me o le tangata na te iloa ma tausi le ala o le li. Ele ngata e o e tausi. Awalai ke oso fo ngale lunga piki kau ad lesi mele I lunga. But look at it. Sit down. Ma eva ailele yai. That's a spiritual warfare. It's happening on the social media. Au les kiri siango nga kangufa mai o ewo ovalo fia poko. Ngai fia sianga meo. Oi pepea. E leo kanga ka umau tangata whaolaina. E mawhaina sau tangata ele I whaolaina leile nganga la unga lunga social media. A whametala Yesu. Whawhea langa I loa li Yesu le la au le leima le la au le e whamei Yesu whamei. E te I loa la tau I o la tau. Fua, fruits. Langa yei le keime manga yei mea ye whaonga social media. Ai whisiri aku I le fua leo langa. Pale kusaya male mau ele mea lai la unga. Tūranga luenga ar sale vi fai. Amen. Spiritual warfare. Ai awa keo soi awa nei e tu ua se a wanoa. E tu uerta malo e tono lo fale. Nongo winga. Si akilau telefoni.
Vai po a mea ngai kongo lau telefoni. Vai po a mea lai whaleanga ina lau telefoni. O le telefoni is a tool. O le wha, o le au penga na mai e whao ngai tātou. Au malo ne tātou launga mar tātou reality lite se lona me tono lau telefoni. Amene. Ata mai amene. Au ai no nice. Sese marko au lele. Au lele. A e ka fo i le whai launga. Pule ha o inga ukala i whai ka uru ai ia tilite se mea ngai lo. E se lo fie fie whaita tangata. Ia pia e ita fui na se ula i le wha pia tonu. Ia la kua si o i le Faatonu se ula kusi va i lo sunga. Inga e saurola i e lea makua i e. E se lo fie fie se tala vou e sau whapena. I'm telling you. E se lo fie fie te tala noa. Ai leo le leanga lo le stangata. Ili. Ili vai. Ili se mea lea tātou i vai. Tusi. Ai leanga lea ta mai titi whemi. Vai. No. Tok. E mana o mia oe. Patai taina e tau nofo le lo martangata na tu se lo lima. Tok. Le ala na le li. Ai lo vai tu lo le anga vai e fainga. Fainga le message lo fai makua i ko o ai lunga singa ka mai kiki. Amen. Spiritual warfare. Ere o tātou kirisimasi le te o atu i o le asol taua. Vai pele o le ita le si whaitito. O mafofau. Ai so o launga ngei mea o le tu o le ita. Al mele tupu. O manai a launga i whaile mene o le ita. Ai le eima se wha ngai o inga. Pau ke lo fwele ke whanongonongo mai e makamaka mai. Mai nofo mai. Le ala o te me whaile si tau a matua mawa e ala e. E kere fia halua ilanga e. O la kong kaunga o mai. E o kere fia. Tango i face. Face sao ye. Once you say it, e o lailo tangata. It's not for them, it's for your healing. Mene o le whamangalonga ele ole. Malolo le ngangol la tangata. O le malolonga mo tātou ne e. Tingalo. Kei kai lau kamau, kei kai lau whangau. This is the time for you to. Alo atu atoa. Tau o mafofo. Wars of words. Tawa upu. Look on the social media. Vailunga i tawa upu. Whaunga ina o leo penga te whailangi i whai upu. It is the war. Whaale upu e against tangata i les tangata. Taimi nei wale to yeini fusuanga i whai lima ua fusu tala. La ngala o tala le wha mailanga i mamafatu lea. Le upu ngai lo le maa. E kaule maa mwhainga hiola e a kaule kala ke o le la kuunganga ke arua kuama e kamilo mingi ai o. Ke ele u whai mai. O ki ngalo loko si le lolo walu ke oki. Power of words. O le alo au le leifea u whakia ke au leanga e umala langi ngei we ki nga. E unga ke waru falling in sisivari. Why? Because of the words. Tangar talala tu spaya fe maya. O le oti ma le ola lo le pule o le. O le sos o le upu la lo faiva.
Te tongia le tala tanga oe maleuso. Te tongia le tala e fe inga e oe male whanau. Te tongia le tala e fale anga i oe malo a inga lotu, fale lotu. Te tongia le tala e fale anga le malo. Te tongia le tala e fale anga i nisi o tai tai. Ale fisiri o ai le faya neimea. O ai le faya. Ele ngofo ase fiki sau fai se kala le anga si Samoa. Ele ngofo ase Papua sau fai se kala ya Samoa. O tangata Samoa ale fisiri o ai le fa vai ile atua Samoa tangata ele e ka ofi umanga luenga ile sa ai o uma kongo farsa. A o upo e tau te tala i tangata Samoa. E fai isi tangata. Ai kau kala lor Samoa. Oh. Kai lo fele malol ponga kingiu lele pe. E paari Samoa ngau ila lor. Olo ia te oele upo le ola. Te whafonga mai. Olo ia te oele upo le ola. That's why we need to speak life. Ia e loa lo valaauina. Langa te tau tala loi le ngana leoti. Na i lola ia le wa matau na drift te se oe mai low position. O oe o le tangata tau. Spiritual warfare. O oe foi a vele upo le leinga. Ai waka ko ke whaiangi la unga e whaleanga i fuare king o ke riso. O wawai atu male alofa ina isi fo yuso. Tala vau. I wau tele popole pe a whai patu o wai le manipulate. Manipulate. Tātou e avea e sao whai mai e inosia tātou. Ai avele upo le alofa. Avele upo le leinga. E whale lei ei tangata. Ua whale anga ina o la tauwa. That's your gift. That's your purpose. I le suafo Yesu e sai. O e avele upo le ola. Amen. Asap tangata tangi mai a ole fifsosoani oi. Pa mai tala tu spaia fa mai olo i te tonu ia i tātou le vai puna. Out of our bellies there is a rivers of. Au mai lai oele upu nai te tonu le upo le ola e hio le tangata le naia. E malo lo le loto le tangata laia. Ai au mai te tonu ia te oele upo le ola. E lo se upu whaiaina. E lo se upu wha vai. Au le upu wha malo se au. Vai po ai ka kaunga la o i le season. E la season. Wha malo se au ai e sau i tapena. Tapena. Ai a fai fuina, fai sau tala isis. Amen. Aleluia. Pari se fiari. Iwa fia ayari kako vai nga lewa. Aleluia. Ya, we fia kau sami pe kako fa wau pe. We are heading to the festive season le tawele. But it's not a festive season. Le tatou te anga ilea. Alu la sa ulel vai aso le lafa mental talatu. Na feor tavita. O le tau atonu alea. Na matua i toila lo popo ele au na le tua. Mua. Ele i ta penalo na mafaufau le sise no taua. I le
na feo laima pa u Israel nang pa ule tup. Aisha ele itapena ile spring, the season of spring, the season of wars. Mua ele itapena lo na tangata, ele itapena lo na faleanganga. Ai fai taule ile tala o se suenga la tusi upuma la tusi tala ile o ile upo le tua. Mai o so se tupu e tapena le taua e te taua no style le polo inga tauna le taua, but this is the season amakua ile ai e le taua na mo sia wale ango ta vita lo na tulanga his position lo na valaauina alo na valaauina lo na valaauina taua na le taua e ta taua na alu te tonu le taua. But the thing is iso na ua fata te lunga pe o fatala lela na vailo na valaauina. How many of us matau na? A valaau le tua ia oe so se mea pete furuipu pete salufale pete te pena falesa pete tuloa pete famaina le fale le taua. That's your calling. Ai le si avakule fam le ai. Ba o yo rumai o pule la. Ah. Te ngofu luma peka ve ku pasta. Tau ngi mai lo sunga ki sa wiki la. Ah. It's your calling. Talavou o lo valaauina. La lo valaauina. Your purpose is pa ai fale leilo faulatanga malo langa faleanganga. Look after your spiritual. That's your calling. Lua lo valaauina lo stai obey. Ka ko fio ese mai makua. Once I get ese mai le position olo tulang al valaauina tonu le ainga, you are going to fail. Same as David. Inga walu ese mai le lima lon tama. Ele fialu ilo na valaauina. Fail. Sia. Le manatu mamafa ilona valaauina. Ai ata tau tama. Ai au tama. Olo valaauina far tama. Ole a vai fale leila vai to lua vai lo inga. I have to look after my family. Ele ia sema fa ta vita no foi vai o tangata ila lo na lima. There are thousands and thousands of people and the families under his hand. Afe maafe o tangata ser ngā ve ese ilo na mamafa, lo na manatu mamafa. E ta tau na alu le tau e pui lo na. Pui lo na. No pui lo na. Ah, seki. Le manatu mamafa lo na vina. Lua! Marsha Israel au popoto tu spaya wala na le vita. Too pride langa wakele kawa maloi. Wakele ngalwenga nga fight. Langa wa unga amakang kau sanga pau mele mea sau wala mea. Ian mele tauna. Langa ona maloi taua. So I have to come in. Manatu mamafa. Oh yeah, I am. Analea ya. Alwese mai lo male position. Ole ale te tele o me fai. Falongo mai tatu ainga. Ole ale maurulunga mar te tele o tatu o me fai. Awane e la e se mai lo position. Awane e ave se ai lo valaauina. Don't walk away from your position. Purpose. What is your purpose? Tawa na alwe. Mail tawa.
E mawhai e le wha mawalunga I tātou mena whaia. O na wha anofo file mu tātou ma tātou o ese mai ai. Mai le mea tau na whai. O wara si ialo li mai lunga pia whapea e. Mai whai se mea ua mawa. O wane I lia le pū ai loa e tangata. O oe na whaia le mea lea o au na whaia le mea lea nau. But look inside of you. O aina valaauina oe. Ma wha ua lalo lo loto. E te tau pia. O na e. Ai anga wha ua lalo ko malo. E fo I le tau. Mangu e le se mea tupu le temu le tau. Tolu. Pa vea le wha umak. Fe mai le sue sue lau tu spai. Fe mai wa vai le tino. Physically tired. Faya kwa ele la vai fe mai. Nanga wa ue kaunga. Ah. Falongo mai. So se timi ai te pena ai le taua. E au mai le periota o le taimi. E rest ai le tangata tau. Ina e ta pena mo le taua. Pato le mele na tupu I te maloa. E o mai le keimi o le kaua. E le ialo e malolo. Saka kaunga malolo le le. Ma va ai o le mele la tupu mai. Langai mana o mia lona malos. Not by might, not by power. Ele le malos. Au fai mai le tu e rest. Rest. Ai le fai mai le tu e tauna e rest. Ai fai mai le lango mako e. E le period tar taimi fai mai le tu e te malolo le iai. Langa malolo foi le tua. Na mana o mia foi le tua lana malolonga. Ma ia tala tamai ti foi ngale si uso leo maliu Charlie Kirk. Pa mertala la popoto la media fa mai Charlie. Pa finga mawolo malo si ke alu ai fa me ia te fa mai. You know fa mai le tua ia tia. A o le stonai. Shut down uma lo telefoni mea uma commitment from 6 o'clock a.m. in the morning until the other day. Kape uma o telefongi lengi se message aku lengi se koe kalango aku. I just need to spend my time with my wife and my kids. And I want to spend more of my time to seek the Lord for my strength. So we need rest. Ai wharongo koe mai malo lo le lei. Ai wharongo koe ma koe alu le vais fo mai. Siaki le leilo toto, siaki le leilo tino. Ele se mea leanga, e te tau ona tata oi vai fo mai. E longa ua waloka koreli o le vai fo mai. Pau whenga wha malo lo, Faatonu ia ngi kausanga. You need rest. Why? Because the battle is coming. Physically. Ele le malos I need no malo lo tino malo mafo. Te pena loa. Spiritually weak. Ua vai fale anganga skako ko inga. Go and read it, study it. What are the signs? What are the symptoms? Falongo mai. O le sign leo le tangata ua a mata o na oti fale anganga. Mua wale kea ilo na position. A fea kurwhi au e sa wifa maalosi kai au tarsanga fa mai pasta o ma ia alem se ele moe wala nga maka ili. Sa o ia ise malo fai kara sa wa. Le vanga fai aku pasta sa te pena fai le au nga le talavou fa mai ai ole asola fai mai pasta. Ole kale si waka alo kale si waka. Kale akulungo le telefon. Lale sainga excuse. Spiritually weak. Fiu fai fiau e whaatari, kaunga kale iwa amata lotu ala tu tur fai fiau, fiu e whaakari. Ai la kula kar se furu, le ango. Wale se whaataua.
Ale fea tu pastor le me ai koe me fe mai pastor. Ma ko mai pa le pa urunga i ole. E vai ya. E ma fai ele me ele nei ole vai fale anganga. Ona whawhana wina mea uma e saua ile mea taole pa ie. Saua i malpepelo. Mua fai excuse nonga lua pa ie. Saua ilo malpepelo. Alau fea tu si fini tato wole lotu e fe mai. Lang o whalongo ingo ki ngā me lo iku. Ai. Spiritually, vai whalongo mai nanga lua mea spiritually weak, spiritually deaf. Oti whaleanganga. Fai excuse ia. Ai asa fai menge lumor TV le. Le ka Filipino o inga le. Kangi. Umale luai kula. Kangi. Ora ke me sa kaunga sa we kangi lumor fata fai tau lango le tua. Awale ngi maka. Ai se langa wa kangi se se o ila ka maka mo be pepelo. Se fengaro i maka si e kangi le lumor le tua. Spiritually weak, spiritually deaf. David was spiritually weak. Wala fail excuse. Lima fai watuan. Wa fa moe tangata. Wa tango lafo lona tangata. Ia yo apo. Wa fa moe ta vitel tangata. Rather than tauna fa moe lea. Ile tua. Ametala tuspa ye malaya le tangata fa moe le tangata. Awe ke fa moe le tangata sa unga yo te talo. No, you stand by yourself and push yourself. Ngale upole tu alanga le o tatu tawale te fai atu e tua e malau penga ai be or kamaleanga le or paie. How many of us will em fain kweka kalong or paie asisi mangeka ko lima kaya le loku maka ko rally makwa pawa o el fali falongo mai. O lowo langa kakalo, ele fuainga i lo sauru mai le me ke le tangata. No, your prayerful life is measured by your own time at a secret place. E fua tia lo so e fua talo, ile me lilo, o le no fo ile me lilo, salamo iwa surmatas, o lo iaile siri ese, e mau o ia fatasi male, leona le ma losi umalab. Ae vai, talo. Awai whalonga wai last, te talo. Ai whalonga wai paie, te talo. Te talo loa. Te talo. You need to pray. I need to pray. Ai se ilunga kakalo mea ai whala whai mea. Mai whai mea ai. Oh, well. After Yesu foi mai mea. Ngare pa wangar ka karo ngati foi. E ila ise ngangale ngai ka wala sa ila ka karo ngai foi. Awu te fa moi tangata. E a ngale tawa. E a ngale talale. Fai malu I mo tatou. We are heading to the e ke wele koe foi mai. E ke wa koe fiu koe vai wai alo solo maka a. Wa le ska ka nga maua wa koe foi ku ke le wa distance ku amale koe fi vai mai. Ai aka vai koe pe alu la fi foi ngani. Ya la fi o la mena la fi e ke le saule. Tanga taule tu sei. Fa e tu ai lima ya. Ya. Te pena mo taua.
Te pena mo le sise nela anga i tātou. Awane e manatu I lo malosi, awane e manatu I lo poto. Wa e loa mea uma. E nei te ua whaile mele na. A me te le loa ai. Ma tauna e. Awa e whamolalo I le tua I mewa maua. I lo mawhawhau le ata mai le aonga. I lo mawhawhau mea uma o fua I a te oe. Whamolalo pe le tua mai e. Tau whimau. I lo taua whalenga. Ia. Whamanuia le tua I lau whalongolongo. Palasi le tatou loto. Whai whamanuianga moe. A whapea foi wa ona. Wa matauna e mamawa like you are. Pa matuele lau tala whapea. Sa wale si. Sa wale ka malo whaino mai san. Sa kau ka whakau. Aoro malunga tali I whatoa I watau sang. E watu I tono le mall. E whamere tala le atali. Dad. Leale ke le atua. How big of God. Whamere tala tama. Son. Kiri ki wulevong o ina o e tele tue malama. Melo martala tama. Vai atula. E lui foi lunga le vale le mamao ale mele. San safu. Kilo le vale le lale. That's God. That's how big of God is. Americano kama kiki. Winti. My dad will be bello here. E me ke fai kala pe pelo e. Pe mai tala tama fa me chele pe pelo ya e. Mai ka hau fa mai okay. La tango ave o e la tau fa mata el valele la. O le la tama o plan le tama ave lona tari. No fa ngori security on malai valele mai. Sir. And final what you tonu se va se watari just only 5 minutes. Te mana o te ratu fa sino lo watari le valele la titi le na vai. Au paki como mai. Oh, yes dad. Vai lo martala security for me. Come in. Septon. Pe amare fulumita. Wala tala tatu tama titi malon tama le utama. Fa metala lon tama. Dad, my son. Valele lale. My dad. My valele na vai lungo lale. My dad koi pepelo kile sole. My okay, let's come closer. 5 meter. Au falong ko me ki ka vale longa fak fa mai. Mai. Le vale le no fasino ya we. Olea. For my dad. Oh. May okay, come closer. Pea male, tasi mita le va. Tuwe. Fa pene. Pe mai lo martala tamalo na telefon my son. We etel tonu le vale le na vai. A martala tamalo. Tame mai. Dad, le vale le na vai come vale le na olea fa mai. Yes son. Fa me fa fea la medinga la kiki no. Fa me martala tamalo. Se ilonga te fala talata le valele le lango le distance. Mamau. Le ngai vai e la titi le valele. Ai le taimi wa u tau mafai o mai e fala talata ina e fai lo valele. Por te fe mai. Allo se valele. Mai lo martala tamalo na tali fe mai san. Papena o martele o le tua. When you come closer to God, and then God will come closer to you. Mai tala tu spaya. A fai te fala talata atu. Ile atua. Ona saule o le atua talata mai ate oi. E leo se ngaluenga le atua se fala talata mai. It's your responsibility to seek him and come closer. The moment e ke fafsanga i male atua, ngai loa la ia lea. Ola se atua. Pole ala fa me tanga te te limfa se me. Pole ala fa me tanga te wa feo la wa ongal nei tau sanga. Pole ala me na wa tonge tia. Pole ala fa mai ele tama wa inga lo wa inga. Pole ala fa mai ele leila wa pole ala me. Pole ala question mark la tu ulunga ya tanga ta. Ele fa penga tala le tua. When you come closer to me, I will come closer to you. The moment I tell you, na ilolea who you are in Christ when you come closer to God. So okay kuai lalo. Don't put yourself down. You are a chosen generation. O tu pulanga filifilia.
Pe pointa kulima kaka ya oe. Pe kawaya kumaya ke oe. You are a chosen generation. O oil tupulanga. Filia. Ale atua. Tura i melunga. Suta tupesira. Le atua fa fitaila vai le fiafi o fionga. O ngai mailo wanga ya o ma faatonu ma faapoto i matou uma. Ina yo matou maualo fina ngalo ya i matou. Atonu foi e mi matou te fisilingi ai po ai matou. Sometimes we ask ourselves who we are. But now, Lord, we know that who we are in you, Christ. We are your sons. We are your daughters. And we pray, Lord, teach us how to come closer to you so that you can come close to our hearts. And Father, we pray, so se tupulanga, so se ainga, olo mana o mio na iloi la chau moni lava ya te oe. Help them to come closer to you. O ina o inga mo matou tangata. Ina i o matou o mai whalatala tatu ya te oe. And we pray, Lord, as heard, we are preparing ourselves to this season, the season of wars. Whaloto tele ina I mātou ina I o mātou woi te tonu o le vai ngā tau o taua I ala mātou I. I awane I te foi sese mātou I tua. I awane I a fia I mātou le taua. Ai mātou te talo atu e whaloto tele I mātou. Ina I whapena ona mātou te tū le malosi ma le mana I mai e teo. Nei mātou I lo atu le taua whale ngā. Hallelujah. Let's sing this song. Let's sing this song. Come on, claim that song. E matala fua. Let's sing that song. That's your basic. Pasanga el mata.
Hallelujah. If you need prayer, listen. Olo yele tangata oleawa ufapenaon attack, like you are in a spiritual attack. Some of you are in this area. Olo yei oi te tono le attack lea. And some of you for ile te falongolongo mai le wa ya afia ile. Wa yo oi tono le. O se au e la vea. Falongo mai. Ana mafai e tā vita o nā sau e fatu ese le temi wale atwe le minute. Na tuu iai e le tua e tau na fo i le taua. Ma nu e fape nei e le eise feo li lunga i o le mea sa fape na nofo ai. Maybe some of you faise fai unga. Tu loa e le mala o tala le fatu. Maybe some of you wala talata i le mea tau o le au i mo meo fisua inga. This is not my word. This is a prophetic word that comes out my mouth. I don't know why. But maybe you are in a relationship. You are going to have a sexual decision. Don't be shy. Maybe someone texts you, I will come and pick you up. Afayo oe, te falongo mai. This is not vai. Ele se mete faata la fonga ile fatulo tala, okay? Once I agree ai le me lewa tongi mai le fili ate oe. And then fa metara tu spa o fai oe mapolonga. You will be a slaves of sins when you opened your door to the sins to come into your house. If that's you, I want you to come. I want you to come. I want you to pray for you. If that's you, just come now. Come. Awe ma, awe fifi. Ele umi. Awe avape na tata vale lo fatu. O ele fita vila utala le vatu. O ele tulanga la, o ele mo mete fisua inga. Just come, okay? Just come. Can we have a song? Bless your name, Lord. Bless your name. Just bless your name. Just come. I'll wait till 50. But if that's you, just come. Afitarai lo le ngango le tue te oe na saura ira. Hallelujah, hallelujah. I just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I know you are scared. Telo na te fifi afa pe umar tato rel. Na saula ile tel no mecha. I a faina mo o sa mata in yata faleton. Pornography. Then you come, just come. You are still seeing this evil
evil videos and evil photos. Ai moe te mafofo ai e ala te. Ai savali te mafofo ai mata. If that's you, I want you to pray for you. Just come. A faina e mata ni ata fale ton. Savali mai te lavou. Awe te fefe. Awe ke pole i ke ufa pia. Oh, vai lau kamale, vai lau kengere. That's you. Let me tell you this. No fatu lau ta foothold lea. Ne se vai lea ta malole ne te watu i tono lo fale ne te wa waru se le nganga ai mau i pe no se vai. Afa pe ina se just come. I want you to pray for you. Just come. I know you are scared. Okay, o te manao la, nā tu pulanga te lavoa, I want you to come here. Te manao te mū mai luma. Before we end, I just want you to come. Saurei tite luma iwa mole. Ai manao e te, you know, e whea tule tua. Te awa o e whailo lima, e toa awa olo lima i taua. This prayer is our prayer to our Father in heaven. To teach our hand how to fight the wars, not by might, not by power. Young people, this is your time. This is your season to stand firm. Set up yourself and ask the Lord, let your will be done in my life. Mai whea tule tua a o lo lima. E ni se tātou e wata mamai wo popoto i le aonga i le loa whaile taua. E leo se mea ia o ina e sesio le mea o ina i le nganga o le tua. Whea tule tua a o lo lima. Langa e le taime e tele mwhaina i mafuta e lo ta mamalo tina. E le taime tu uelo maftanga malo ta mamalo tina. Ai a whapela na oe. You have to depend yourself to your Father in heaven. Awe te mawhau e tuulo malosi le stangata. Ai a tuulo malosi le tua. Me whai atu le tua. This is me. I say yes, Lord. Just say it. I say yes. Hallelujah. Just say it. To I say yes, Lord. I say yes, Lord. I say yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. I say yes, Lord. To your will, Lord. To your will. I say yes, Lord. Just claim it. Claim it. Claim it now. Raise up your hands. Raise up your hands and say, Lord, I say yes. Raise up your hands and say yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord.
mole au na le tua mana ia tatou matua. Fen falo lo mo yo to au tatou te talo mo fa now. You know what? Che lo feel ngona uta wele feel to tele. Mai le tua ya kitiona wa tumutet. Pasing na tu fasin ko kele. Le changa ko kele e para ayo la koloko. Para oele wa tu le feel nei. Oyo le tanga te tau malos. Oyo le toa malos si tu ia oi lunga le toa malos. Our name of our tell him fire. You can do it. We all as sons and as daughters. And we can do all things through Christ to strengthen us. Tato te me fire me malaba ile. Fatashile manau le. Just close your eyes. Father, we pray. Father, we pray. Lord, we pray. Le tua mama nae. Le tua mamalu. Le lie ese umala tau lotu. Ese umameolo fa penao na suvaya ilato. But Father, I pray, unite them with your will, with your purpose in their lives, to strengthen them, to become a strong warriors of your kingdom. Let your will be done upon them and in them. Use them, Father, to preach the gospel. Use them to be the light in their families, in their homes, in their communities, in their village, in their church. Pour out wisdom to guide them, to guide their hands to fight the battle. And Father, we pray with your Holy Spirit to strengthen them. Let your Holy Spirit be upon them, Father. Let your Holy Spirit be upon them. Seal them with your manna. Seal them with your manna. You are not alone. You are not alone. God knows your heart. He knows your heart. He wants to use you. He wants to use you. Let these young women sing your song. Ia pese mai lo na fofonga pese o lo vinga. Faunga ina lo na fofonga. Ina ia vi ai o ele tua. Bless your holy name. May your name be glorified, Lord. Ia vi ia o Yesu. Nei se o le favavau. Favavau lava. Amen, amen. Fatalo fatanga tene o tafa. Ia mai. Thank you. Bless the name of the Lord. Hallelujah. Ia vi ia le tua le nea fiafi por tatou tanga. Ia moliatu le whaftai tele. Ia ona le tua mese ia o fartua. Tina mata ma matua mese.